dot minu lapa ulenaw na DVC ni lunglom ten nan kut kanin tlek na mars ni lai nga tiang thong kan hlat kho mi krak chim lai tual chung Thawngpang krak chim lai thantlang sopum khwa a ra kap ni khwal tungkal chaklat nak an to na thantlang sopum khwa CNF CNA leikal nak lama ra kap minung pukul song ni khwal tungkal minung chaklat nak an to na tia thong kan thai hi kong happy tla in sopum khwa boy bom chan tu pakhat ni ra kap kan khwa a min ha hi nai tlang lo akal mi an si tlang lo in an kir nu a kan khwa a an cham hi ase zanak tlang lampial in ra kap ni an chong i khwal tungkal minung chaklat nak an to na ni hin tiang a chun khwa min han ho nak pek mi zai man a lo zetik tiang da an lai ti hi ngal kho asari lo tia achim alon chia march ni lai khat a ra kap chu CNF CNA campong tlang lo an phan e CNF upa he beru nak an ngai nu a an kir i an ma lei skhan a kir ti lo in sopum khwa a cham in mi chaklat nak an to hi ase hi kong a mi cheu khat ni CDM a atal mi CNF camp lei an kal sul lai ti in an bo na hi ase lai tia an ro dam na hakha chan karlak uknak phuni ra kap lei tang in ra kap thong pe tun ha le ra kap he tang rol min ha ra rin pek nak cha than an chwa hakha chan karlak uknak phuni ra kap lei tang in thong pe tu le ra kap he tang rol min ha ra rin pek nak chu mars ni hlei nga a cha than an chwa hi cha than chunga ra kap lei tang in ra kap sin thong pe tun ha chu mi pi sina icho in aphun phun in mi hlathlai le shrui tu deuh kol le hlathlai in ra kap sina thong an pek na ti hi tet te he fyang hlang ti in kan ngal chang chu thong an pek mi na rambun in ra kap ni dai ti in du lo nak alang tar mi na CDM a atal mi chawza ren tun tu na phung ning lo in tlai khi ta za chui an tong i tlai khi ding in nol chho zong ase hiban tuk in minung to asar nak asalo mi nam chi in uk nak hi kan dokal chu cha a ra kap lei atang min ha le ra kap sina Thawngpang ape tun ha mi pi anam ne i sham in uk nak ala tu ra kap he a khat mi nan si cha a mi pi kan dilak kan ral nan si chang e a her ning in dan tat le tol rel ase chang lai tia ra rin pek nak chathan an chu hi ase hakha chan karlak uk nak phuni march thla chunga avoi ni nak chathan achu ase avoi khat nak zonga ra kap le palik ni du lo nak alang tar mi bu siam nam in an thek mi na hi kan dokal tia an rak than bal chang matupi peng ra kap uk nak du lo nak lamzo nak a atal mi minung pruk chu uk nak ala tu ra kap ni rampi lim hang tlak tar nak sual phun upadi chang zanga le panga e in tlai nak nol an chwa ra kap le palik ni tlai ding in nol chho mi minung pruk an man thlak chu matupi khochung mizapi an umkal deuh nak huna antar rampi lim hang tlak tar nak sual phun upadi chang zanga le panga e in tlai ding a nol chho min ha chu thongni kumkul NLD hloto palai u pa thang matupi peng NLD party chairman pu ong thang siama do hla me u yan pain phu do chu jim mang yun le u miat min an si hiban tuk in ha kha le falam zonga rampi lim hang tlak tar nak sual phun upadi chang zanga le panga e in tlai dinga nol chu mi an ve i an man thlak pol zong khochung mi kal deuh na huna tarve an si tia kan thai ani som thum le ni sri nak hakha khochung ra kap uk nak du lo nak lamzo nak chu boy bai nak lo in an dong tar ani som thum le ni sri nak hakha khochung ra kap uk nak du lo nak lamzo nak chu march ni hlenga a hakha Carson Hall in hakha si in lei a an kali khulhun lei in Carson Hall a an kir than hu in an dong tar hi lamzo nak a ra kap le plik ni lam azo mi hna hu lei in an doi hna na in tlai khi mi le liam ma tor mian lo ra kap le plik chu hakha si in tiang an rak doi hna na in hakha si in tiang long ase i lam azo mi hna chu khulhun lei in Carson Hall a an kir than hi se hakha khochung ra kap uk nak du lo nak langtar nak chu ni fatin in langtar ase
minung tha jang zor lo in langtar pengri ase nin tianga hakha kuchung du lo na langtar mi chunga athi mi le a hliam mi an umri lo tlaikhi min ha belte chu ni hin tianga commission zung ren tun tu tlaikhi tong min ha an thlari na lowi du lo nak lam azo mi le in chunga lu no in tlai mi minung pruk zong an thlari na lo tia thong kan thai ram chung Thawngpang krak chim lai Myanmar ram chung hun kip a rakap uknak du lo nak langtar ruang i rakap le plik kut in anun nak aliam mi minung zale som thum leng an sachang minung zale som thum leng anun nak aliam min ha chu du lo nak alangtar min ha rakap le plik ni syam nam hang in mi bu thak nak an tu leu a mai thalka atong mi deuh an se daite in du lo nak alangtar min ha chunga rakap le plik tu asar nak chu vlai chung ram rum le ram lian tampi talin UN chung tel ram pol ni hiban tuk tu asar nak chu fak pi in kan daukal ngol zok zok chang u tia chathan an chu ko na in ni hin tiang chuban tuk tu asar nak chu a umri uknak ala tu rakap chu America President Joe Biden zong ni rarin pek nak le chole phi khar nak zai mojat atu chang na na in rakap ni rammi chunga an tu asar nak an ngol hlei lo rakap ni rammi chunga atu asar nak angol hlei lo cha UN him nak le toril tu sina responsibility to protect R2P rakap tiang bom hal ase du lo nak alang tar min ha chu rakap le plik ni siam nam hang in mi bu an thak na cha nin tiang minung athong leng an ilhiam chang i minung zale som thum leng nun nak aliam chang tia RFA ni tel February ni khata rakap ni Myanmar ram uknak alak i ram chung hun ki ba rakap uknak du lo nak alang tar min ha chu rakap le plik ni siam nam hang in mi bu an thak na cha uknak ala tu rakap chu ra sang phu an si tia committee representing pirang su hloto CRPH ni chathan achwa rakap le plik ni rakap uknak du lo na alang tar min ha chu mai thal in an ka na mitli tlak nak bom in an che na leya thil rim hang in an tuk vel na i minung athong leng an tlai chang na du lo nak langtar nak a atel mi cheu khat zong rampi lim hang tlak tar nak sol phun in ta za chui an si tlai ding in an han thlak pol chu khochunga tar an si chuban tuk tu asar nak chu ral sang tu asar nak asitia rakap le plik chu CRPH ni ral sang phu ti in chathan achu na hi ase CRPH ni chathan achu mi chunga uknak ala tu ral sang sina atang mi semtlai phu le ram mi pau pau chu chawza rian tron tu sinak asilowa ram mi rian tron tu sinak in chu an si tia alang tar chi Laintaya tel in pengpanga a rakap uknak martial law manding in rakap council ni nol achwa yangkung ram then laintaya pengchu rakap uknak martial law manding in nol pek ansi rakap uknak council chungton asmi vice commander in chief onlin duini rakap uknak phung martial law chu pengpanga a manding in nol achwa tia MRTV thongzam nak ni achim thongni periat phungsampi dal zali le hlei kwa a ummi rakap uknak martial law nol ngai nak chu time hu ni nol pek nak asilowa pengboy pol ni nol pek nak zong in mankho asitia vice commander in chief onlin duini nol achu mi chunga atal hi rakap uknak martial law chu thlang dakong chak dakong sai kan le chak okala a man asichang tia RFA ni tel Laintaya a du lo nak alang tar mi bu an thak na i minung somnga leng an thi yangkung ram then laintaya peng chunga mars na lei li chunin du lo nak alang tar min ha chu rakap le plik ni siam nam hang in mi bu an thak na i minung somnga le pakhat an nun nak aliam hi kong he petla in bom chan nak ape tu minung pakhat ni mars na lei li du lo nak lang tar nak a minung somnga le pakhat an thi hi chijin kan lakho tok long asiri I laintaya si ina minung kul li an nun nak aliam adang athimin ha chu an ma le chungkhar sin chewa an che na I zan swimlam periat tianga minung soma le pakhat an thi hi chijin kan lakho tok long asiri tia achim laintaya a dulo na alang tarmin ha fa ngai in ralkap le pelik ni an ka na cha
mizapi le zong ni anma him nak a ti in an pongkam a mi lung le thing in an chevi na I rakap council ni lain ta ya chu martial law rakap uknak nol achwa hi ase yangkong ram than chung marshal hei li a dulo na alang tarmin ha chung in menung som sari leng an nun na aliam tia RFA ni atel rakap le pelek ni siam nam in tukvel le thanon nak anto achun pumpak runven nak cha a le rul ding in CRPH ni chathan achwa ra sangphu uknak alatu rakap council le ami manna ni mizapi kha siam nam mang in an in nam na achun ubri ning te in le rul kho asi le rul ruang I thil pakhat khat achan mana solphun to a chaulan piak aselai lo tia committee representing Pirong Su Hlodo CRPH ni march ni leili a than hi chathan chunga rakap le pelik ni dai ti indu lo nak alang tarmi mizapi kha siam nam hangin thanon le an in chung tiang a lu no in tleikhi an ngai cha chowa chu le ro piak ti bantuk solphun kha ni fatin in an twa chu cha a rammi nu hrin chowo asimi vlai chung a nun kho nak nol zalong te le him te in nun kho nak nol kha runven nak ding a hi chathan hi kan chho mi ase tia an than phung lut lo rakap council se se rakap le tang in zungrian ton tu na se se rakap an mi man na se se rakap ni fial chom le rakap le in miak nak hu adu mi na ni mi pi kha siam nam le adang dang in tukvel le thanon sola chun mi pi le ni nangma pumpak runven nak cha le napongkam runven nak a le rul nak nol tlam tling te in nangai ti zong an chathan chung a antel chulong selo in nu hrin chowo kan ngai mi ning in kan ma pumpak nun him nak ding a kan I runven ding ase pumpak in se sanglaveng in se aphu in se pengkip in se mizai pau ni ma pum runven nak cha a le rul nak ato mi kha upadi ning asi cha a solphun a chaulan aselai lo chu cha a hau pau ni le rul nak nol nan ngai tia athan lain ta ya taluk se jung chu march na leili chuna akang I chu kong he pe tla in taluk embassy jung ni march ni leinga a chathan achwa hi mai kang rong a taluk mi phunren 22 minung tampi an ilhiam cha a hibantuk in taluk embassy jung ni chathan achwa hi ase chathan achwa mi chung a hibantuk thil thalo to nak hi ngol a her I hibantuk to sar nak ni taluk le Myanmar pe tlai nak anur son kho tia alangtar taluk embassy ni Myanmar ram chunga kho asami taluk ram mi na him nak pek pek ning zong atal chi lain ta ya shwelim ban se jung hun chunga a ummi global fashion se jung le shwena ka se jung chu march na leili chuna akang I hi se jung hi taluk ni angai mi se jung asi tia RFA ni atel DVC azau tu le angai tu nan di lak chunga lunglom nak tam pi kan ngai